Maya, maya payabak po kaya kayungan. Kingal doiti pagmasosyan tayo, ingkapyasan ng San Andres Apostol. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetara naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Chris and Rona Gomez and family, Mayor Ruding Gonzalez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, Elizabeth David. Kapasalamatan na naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Josie Bautista, Andres Navarro, Mayra Lanera, Gloria Gusun, LB Espino. Special intention, Ditz Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang. For the successful operation, Elma Malu. Para king walalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Aida Ocampo, Florencia Mercado, at Sydney Obenario. Para kingalalanggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Violeta, Jose, Ramon, Saturnino, Sabas, Primo, Most Reverend Enrique, Father Aristotel, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Mitipuntam kitagyunig pamponing anak ang poning banade espiritu, ingginuman tabiya kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan. Kanitingal doing Santa Iglesia pagmasosyaning kapiesa ng San Andres, apostol na ning ginutang Yeso Kristo. Kapatad siyang tadaring kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Ikang ginawang magdidigo kareng tao kang Pedro at kang Andres sa kapatad na Ginoo pakadudo. Ikang minawus mo naman kang Santiago at Juan, akanita mo rin di kwande ing bangka at itatara, Kristo pakadudo. Ikang memidi kareng apostol, ban maging pundasyon ning kaya kang iglesia, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaduduan na katamwat king pangapatawad na rin kasalanan tamo,
idadana katasa na king biye adanganga. Manalangin tamo, o higpaming mayupaya king kaya kang ganaka, pakiramdaman mo sa ring kayadwanan mi. Inaus may Andres ing luwan ay apostol, bani panaral ning ebanghelyo, at ang tabayanan ning kaya kang iglesia king kasalpantayanan. Manatiliasanang kakaduguran mi king kaya kang harapan, at sopa na kami kareng kayang panalangin. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Nung ipasyag mo karingkekang labi, Yesus ginuya, at paniwalan mo, king kabubusala ning puso mo, king pepasubyaning miyening Diyos, miligtas ka. Uling maniwala tamo, king kabubusala ning puso tamo, at uli na nito, payala na katamong sala ning Diyos, king kapamilatanan ning pamipahayag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Nga nang sasabi ning kasulatan, ninuman ing maniwala kayo, eya mabigo. Alalang pamiyaliwa ring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos ya naman kabud, ing ginura, ring sabla, at labis-labis na lang panwanan, ding sablang mamaos kaya. Antimoing sasabyaning kasulatan, ing ninumang mamaos king lagyo ning Ginu, miligtas siya. Dapat makanano lang makayaos nung ela pa maniwala, at makanano lang maniwala nung alala pang dimdam tungkol kaya. At makanano lang makaramdam nung ala namang manaral karela. Makanano namang mikaptalapanaral nung alang mitutuburan manaral. Agpangking sasabyaning kasulatan, kasampat naning panyatang daring manaral king mayap abalita. Dapot ilangan tinggap de ing mayap abalita. Ing propeta Isaias mismo sinabi na, Gino,
nino ing meniwala king penaral mi. Nanupata, ing kasalpantayanan daratang king kapamilatanan ning pamakiramdam, king amanong mi panaral, at ing amano manibatan king pamanaral tungkol kang Kristo. Dapat nga kong kukutang, potagalang era naman dimdam ing amanong mi panaral? Wa dimdam do, antimo ing sasabyaning kasulatan. Ing karelang siwala, minabot ang gaking mabilog ayato. Ing amanoro, miras angga nakaring sikote ning yato. Ing amano ning Ginu. Ing mensahero, miraras king mabilog ayato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos, pakilala na king sikluban, ing kayang depatan. Ing aldo babalita na iti, king tutuking aldo, at ing bengi pabalo na, king benging katukina. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan man king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahera. Tara, tuki ko kanako, nga naning Gino, at gawan da ko manliligo karing tao. Ing ginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpang kang Mateo. King pamaglakad ng Yesus, king bebe ning dagadagatan ning Galilea, ikit na ring mikapatad ang magdiligo, i Simon ameyawos Pedro, at i Andres sa kapatad na, ni baldug lang lambat king dagat-dagatan. Nga nakarela, tara, tuki kayo kanako at gawanda kayong magdiligo karing tao. Kanita mo rin likwandala ring karelang lambat at tinukila keya. Sinulong na pa yung keyang pamaglakad at ikit na da ring adwapang mikapatad ay anak ng Zebedeo, i Santiago at Iwan. Atido king karelang bangka, kaya birita tara, sa jarala ding karelang lambat. Inaus na da naman deti, kanita mo rin, likwanding bangka at itatara, at tinukida kang Yesus. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayungan. Rening adwang kwento king kaya katang ebanghelyo, ning pangayawos da rening mumunang alagad, i Simon Pedro ang popay Andres, i Santiago ang popay Juan, at yun lang parehong pattern. Ikit dalang magliligo, pero anyang inaus na lang Jesus
nanong gewada, rekwandangan ing sabla-sabla. Pero ketang datang na, bala mo ating missing link, bala mo naman ating bitin, bala mo king kwento ating mawala. Inaus na kaning metong atawo, kay batlakwan mo nga ning gana-gana, ot makaspecify, ot makabili, at bala mo maragulyang kutang, bakit likwan darening apat ay alagad, i Simon Pedro, i Andres, i Santiago ang popay Juan, ing karelang pagdiligo ang popay tatara. Nanong dahilan? Nanong dahilan? Eda bakit? Pota dumanop na. Eda bakit na makadun siya tatara? Eda bakit nung naning maging posibleng efekto o consequence na ning mismong gawanda na potang tinukira keng ginutamong Yeso Kristo, likwanda nga ning ega na gana, nanong maninaya king karelang mismong biye, nanong maninaya mo rin karelang likwan. Nano kayang dahilan? King palagay po, nano kayang dahilan? Bakit rening apostolareti anyang inagkat na daning ginutamong Yeso Kristo, kagadagad sinulambola kaya? Kagadagad likwanda. Nano mo pong dahilan? Nano kayang dahilan? Nan mo pong dahilan? Iya mo rin po balo? Siguro, yung peka maragula dahilan keti, api niya iningawsan tamong kasalpantayanan. Api niya iningawsan tamong kasalpantayanan. This is what we call the leap of faith. Ing dundag na ning mismong pamanyal pantaya, anong nuka rin potang ing metong atawo, agyunang isurrender ing ega na gana para kingapong Gino. Anong nuka rin ing metong atawo, balo nang itaya ing ega na gana para king Dios. At bakit makanining karelang mismong pamanyal pantaya king ginutang Yeso Kristo? Siguro naman, naman pwedeng bigla-bigla na mo, kabud niya din puting ginutang Yeso Kristo. More or less, atinong daramdaman tungkol kaya. Atinang balitang mikakalat bagya-bagya at lati-lati nung nino yung ginutamong Yeso Kristo. Retang pamanyaptana, retang kayang mismong miyayadiwang gewana, posible atin naman bagya-bagya adulto, nung nano itang karela mismong dindam. Kaya pinketa na nung ikitda, ketang pangaramdamdang ita, more than the leap of faith, ikitda naman king makantang bage, that it is a privilege to be called by the Master. Metong amaragul a pribileyo, bang kanita ausana, ning Gino. At tatandaan ko pin po kanta, kening metong dati kong meging kumbento kanta, karening may ngalabasan na parokya, ketang dating kumbento, itang minunang pari ka na ako, at inyang makapaskil king kayang kumbento. Kunede ako, uling enakman masyadong makay naman kayang kumbento, kaya ako itang makapaskil ng poster nga na metong pribilehiyo, anong nuka rin, sumuyo ka, kingapong ginungana. O kaya metong pribilehiyo, bang kanita, sumuyo ka king pari. Tutunay man pin po naman ito. Diba? Is it not a privilege na maging recom ka? Is it not a privilege na maging EMDC ka? Is it not a privilege na atsuko kening altaray ni at kay ba't magsilbi kayo? It is a great privilege
Kaya pinungaw sana ka ni nga pong Ginoo, kaya ning pribilehiyo nga iti, metong na talaga yung gawan mo. Nano ita, lumundag na kaking mismong kasalpantayanan, paboran mo na yung Diyos, nagawa na nga ning ega na gana. Actually, even before ordination mo rin kanta, makakatakot po tang lalapit na yung ordinasyon ka rin pare. Inong isipan nyo po, maligayang maligaya yung ordinasyon king pare, kaya tang aldo, maligayang maligaya. Pero kada lalapit siya yung aldo na ning mismong ordinasyon, masyadong bala mo lutoya kaya kayong realidad na ning mismong pangapari. Ita nga kakit mong tumuwa ka, ala kang asawa, tumuwa ka, magdididili ka, kay ba nanita no ka rin kamunta po, tang matwana ka, kayong domus pastorum, ninong manyese kaya ka. Potang lalapit lang makanyan. Pero potang ikit mo itang mismong privilehiyo na inaus na kaninga pong Ginoo. Metong namo talaga yung gawan mo. Naning maging gawan mo, apinitang isurrender mo ngan king Dios. And it is really true, when you surrender everything, God provides. When you surrender everything, God cannot be outdone in His generosity. Bakit po? When nyo po ikaw po magsilbi kayong kilubdan ng pisamban, king palagay po ba, labis-labis mo rin ng grasya at tanggapan nyo po king nga pong Ginoo? Ika yung king idadyong yan, karakalagrasya. Marakal ka lang pa sa nasakit, marakal ka lang pa sa na problema, alabas mo nga rin kaya kang anak. Nano ita? Uling potang ingkaya kang sarili, sinurrender mo nga nga pong Ginoo, at sinuyo ka kaya, ing Diyos naman, eneman magadwang isip, na balikdan ni nga ng depat mong biye, para kaya. Kaniting aldo, inipusanin kaya katamong hados pigagapan. Potang inaus na kaninga pong Ginoo, nakasana magparak-parak pa. Nakamagadwang isip pa. Potang inaus na kaninga pong Ginoo, sumunggab ka mo. Kami gagana ka, ing ega na gana, tukingan kanta. Ing ega na ganangan, tukingan kanta. Ikaw po nga chupisamban, you are living witness to that. Ing ega na gana, itukina nga ni nga pong Ginoo. Potang binyemo nga ning ega na gana, para kaya. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibata mo, Ginoo, panwanan ming kaya kang balayan. Para kings Iglesia ning Diyos, mabilis ne sanang adala king kabilugan amarayong aslagan ing mensahe ng kalayan at kaligtasan Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok tamo king kasalpantayanan, ila sana, ape palablabaning Espiritu ning Diyos, ipakit da kaya katamo, no makananutang asane, ing katarungan, panlipunan, at ing tunay lugod Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok tamong pambansa, ila sana, kalupa ring pambansatang bayani, makasadya lang midawon king karelang be, para king tunay kalayan at kanawan ding karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangang makatipon keti, at talastas-tasa na king eta mo akamtan ing katimawan, ibat mo king pamagmalasakit ting kaya katang pamuntok. Nune, munang-muna, ibat king kaya katang sarili, ipanalangin taking Ginoo.
ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. O igpabalikdan meng mitmong pakaduling balayan mong inawos king kasalpantayanan Kristiyana. Ipagduwado mo kami king sablang panganib at palulutan mo kesa na king kasalpantayanan. Mananasan ng miyabe-yabe at alakad ming bansa mi king ustisya, lugud at kapayapan. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanakot rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang mananasa ng detingay na daralami, kaniting kapyesa ng San Andres, maging kadugudugod da kaya kat pagkadubandong biyering sablang tanggap kareti. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome, ginuman tabeya kaya kayo, iyat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati, at numan ka rin o igpa Diyos, king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong Ginome. Ikay nga langanggang pastol, parating mamantabi at didingap king kaya kang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagduado. Giyawa mong pastol ning kawan, ban makiraki king obra ning kaya kang anak. At ibat king kabilian da ka rin banwa, pat nubayan da kaya pangining kasalukuyan. Uudinita kang bering sa bilang koro ring angeles ka rin banwa. Dararit ming kaya kang digaya. Lain makiabya kami king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka. Kabang aming ang kakanta.
tunay kapin banaroig paiking panibataning sa bilang kabanalan, urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami maryari lang katawan at daya, ning ginoming Yesu Kristo. Bayami daon kusang dubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, pirasonet binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at kananye, kuning itiyeng katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning karis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ning karis karing kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting karis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabda, ban keta mi patawaran na rin kasadanan, dapta nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi oig pahing kamatayan at pamanyobding ng mebian ning anak mo. Daron mi kaya kay ting tinapyan ning biyating karis ning kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kayong pepadiarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusudo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oig pahing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming papay, Florentino kaya kaming obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakadaluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kaya biyan ng Maria yung Birhen induning Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, ring apostol, ladong-lado ni San Andres, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilata ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilata na, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parang adan manggaman king alanganga. King mit mong kapanaligan na dugod mausta king igpakaring amanong tiro ng Jesus kaya katamo.
Kabus mo kami o ginuking sablang marok, madugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakadodo mo parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kadigadigan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanadigan, king panyatang ng Yeso Kristo ang kaya kaming talapangabos. O Ginoming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, yung kapayapan lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kasalanan mi, nunerawan mi yung kasalpantayanan ni kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king ngalanganga. Kapayapan ng Ginu, mantabi sa kapiran man kaya kayo. Ipakita ng pamsan metong tamking kapayapan. Kapayapan po kaya kongan kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuwan na rin mayaos king apunanan ng kordero.
Manalangin tamo. O Ginu, pagkaduba na kesa ng tetagan, paudinting sakramentong tinggap mi, banatok yan ming alimbawa ng Andres, ingwa ni Apostol, kapamilatan ng pamakirake mi king kasakita ng Kristo, mi kesa ng kayabi, nakapilan man king ligaya, uling yung Ginu, amagari at mabye, manggaman king alanganga. Ginu man tabi ake kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpay ng anak at ing Espiritu Santo, ing misa mi dawon na metam king dugod ng Kristo.